Kwa makiria ma miaka riu Ndereti ya Gutua Tauni ya Thika Mucie Munene na Waambire hari Gichigo kia Mount Kenya niyo ikoretwo igithamaka guku atongoria matiganite matongoretio ni Gavana wa Kaunti ya Kiambuu Kimani wa Matangi meranire kuhingiria meririria maya ma Aingi na Kuria wa Matangi arikite gutengemania Ndereti ino na guthondeka Kamiitii ya guthurima mihango ya gucenjia Uthiu wa Tauni uyu na njira ya kuiguithania na mutongoria wa bururi Dagitari William Ruto. Mikire ndiraiga ni wega ku make municipality twike smart city ni gukorwo kindu kia mbere twamitwa city thaici Thika municipality tuheagwo 356 million funding kuma World Bank no twatwa Thika itwike city tugukorwo tukiheo close to 1 billion beca cia funding kuma World Bank. If we had that city now, we would have been talking about an allocation this financial year of close to $1 billion. If we had actualized this at that time, there are municipalities that we commissioned then that will be benefiting within this current budget. Kuringana na munene wa Kaunti Kimani wa Matangi, tauni ino ya Thika igutuo Mucie Munene igikinyaniria muthia wa mwaka uyu wa 2024 kuona ati tauni ya Thika iri kihingo-ini kia Mount Kenya na ni kihingo gia bata kuri bururi iri na iganda njiganu mathukuru manene matiganite barabara njega oro hamwe na nenda njega cia ukinyaniria undu uria ucungiriire hari gukuria gwa Kaunti ya Kiambuu. With huge funds, we have municipalities like Juja. They are going to be receiving more than 296 million out of just the act that we did. So supposing we had also finalized Thika, Thika would be benefiting way close to almost $1 billion. We lost that because bad politics came in. Ajuge tondu nie ngiumite kuria kameno. Beca icio nicio igukorwo cigituteithia muno undu wigie infrastructure. Ndari horo infrastructure, ndari horo wa bara, ngari horo wa matawa, ngari horo wa sewerage connection na maendeleo maria maingi mothe tukorwo tukiona. Kuona ate itwa riri rinyitetwo mbaru ni makiria ma MCA atano aria meranire guthingiriria muingi kunyita mbaru Ndereti ino wa Matangi ni augite ati Thika yatuo Mucie Munene hari mwaka iri gucagiriria kigina kia withia kia makiria ma bilioni 1 guko akiuga ati mifango ya gukuria tauni ino hari thoko barabara mathibitari na ikuiro cia bathi no irathi na mbere. Ni wa itura ria Thika no tukene muno riria tungikorwo twina smart city nituguteithika na mawira na ciana citu ni gukorwo ikiona mawira na maundu mangi ma development ni magukorwo makioneka tondu Thika ni ikoragwo inyitanite no riria gukorwo ihingukite mawira ni makuoneka iganda cionjiririe undu uria ungi tugukenio niguo ni mathibitari na andu aingi magie na mawira ta anake anini. Ngiribotera Muthingi TV Geto wa Elimu wa Kimani.